bona ke di ile mara gape on the right ke swere Mamodiba o Tšhuwana o e bong o harmless and kgale ke mokolota ka mo go left ke swere Jacks Majawela le Nshaki ya Sekebekwa yo beng gore o roba batho melala ge ba sa patele potšiše ke gore ko patela mang ka tšhelete ke winneng kwa motšhaineng ka gore nka se kgone go ba patela ba le 2 mara ke a tseba gore Claudia a ke ba patele zwip a ba tlo latswa next otherwise ke tla bola ke tlala in fact e re ke ba block mo WhatsApp Facebook le di please call me Yona madons ubona ngathi kuskrefe ukuthi stupid la esiphongweni sami nesibindi sokubamba iqueue ya ku ATM kanti yonkolota bana manje wena ungihuma ni beyangone yo bloody damn it enhle ngibeke eyesini nokuthi ugawuleni izolo ebusuku ngiyakena mawusuza noma ucwayiza ngithola i-notification na go bolela nnete ibe sa tsebo gore game mo line ya ATM enhle kubona ucabanga ukuthi ngizalwe 2000 yesterday ne ungiringe ukuthi uzongihafa nge-30 zikaFebruary ngalindi unyaka wonke i-30 zakaFeb azifiki nix ngize ngabuyisela nekhalenda emuva ngoba ngifuna i-30 zakaFebruary azitholakali nix hayi man morena Jacks what's okay bro ke sebele tšhelete ka gona ka go ga e re tlatšwa toilet paper ga fetša ga e šomiša gape thula wena njengamayiso chaka ukuthi kunamalini la ekhadini ema pele man re ke explain leave that man alone or else What's the pepe ya go before you gobatša esa sorry gents be ke sa re ke a le interrupt le ka no tšwela pele ka base ge dialele in fact nga tshwara ka metsi o mo fire le sa span Fotek morena ka a re jaje balance mo 6 tower yini ubambilotho go bolela nnete a ke tsebo tšhelete e fitlhile bjang gana ka moo ungakhathazeki mina ngiyayazi ukuthi ibuya phi le mali khipha yonke ka moka pele nna re o jang kgodi ka moka kuleni nyanga uyofaster uthanda ungathandi enhle you're lucky we're in public otherwise ngabe somaratha manje and then la di o tekeletša matsogo di je di kae balome motlogolo ba ntshwere poo e nngwe ya di-professional ba na le matlhatsi be ke sa tshwara black belt yaka what le founetse maphodisa ke ba founele gore ba tla ba ntlhatlhele gape poo ye ke iswere ke my personal financier ke Majawela ande o rekisa mokolota wa tseba o re o kolota Jacks Majawela hai e re ke tsamaye mo before ba nnepa tšhaba mo re fete before re kgwela dibetša dimmoron maki gape wa roga bjalo go ra bjang bjalo mang le mao a tswa gore Jacks Majacks o mmie reganyanonyana le tlhaga sa yona ke pipa molomo a gage eo hai e re ke sepele re tla bonana gapela ore ke tlatla legolo la gago ba tla mpitša e ba nyaka ditebogo ka moagišane ai malome gane o re fakile mo lefeng bjalo ga le bjane mathaka a tota mo ka tata re thathamolola ka dithunya o se ka theletša stupid se ke wena mothekole ba mo capturile network e sa le tšhaba since a bathe ke motlhagase ya seng le sofa Majawela o nyaka mo nna ke lapisitše ko go bona sefatlhego se sa go befa se ka to veisa malome yaka wena uncle wakho lona zobulala wena espacing sakhe kuthi azokwazi ukungibhadala actually you know what I have never seen this person in my entire life o nyakang Jacks o tumeditše mmago ka mo I'm here to collect interest baba sishubile manje o tšere tšhelete ya ka mafelelo akere you bloody piece of damn it chief wa tseba ka mokgwa re tšhaileng ka gona le maphena ka mo ka betha armed robbery hayi then we'll rip some stuff except ungakhohlwa namamoyane lapho dimoyane a ke re wa bona bjale go bolaya mpša ya John Wick you must have 9 livers o tla tšea di-snacks tšaka over my dead body ubala lona dibulale nja udia motlogolo batho ke ba re swaretše dithunya wone tše di-selfie moo nko ntše greatara ka mokapotong o baphile difatlhego tše actually you are live on Facebook unga-Stevie D wena u-Stevie D yelani manje so ge le ka tsa mamanga le tlo trenda so smart ya le nagana re di tlo jumpela ka montlong o ka re ke lena di-ancient jumpo ko gara re bete ka Facebook live motlogolo o se ka ba fa chance bana ebile le šetše le trenda ba re le a nyakega for cash in transit e le betileng kwa Mamelodi cops gents let's get the hell out of here emadoda ayipheli madons I'll be back o swasneka wena malome gape le wena o a trenda moki